tun tunga hianin NBA play in kan sei so ta ang khanin tuna chuanin playoff first round Phoenix Suns le Lakers kan han khelanga chumi so chuanin Boston Celtics le Brooklyn Nets kan khelle donani chuanin sega saber turin sara fela tun tu chukan so manga Boston Celtics le Brooklyn Nets kan soi potanga tunge chakin dina enge an weakness kolai ngen threat ti te po kan senga an pahi a hianin e favor chu chakzok turin chu kan nenge anga ma se Jason Tatum ron khel that se ka thepo kanga chumi lang chuanin Brooklyn le Celtics sai turin sara fela kan so mange kalau me hemi te matchup hi nia munam khop dona Jaylen Brown tel lo turi ka wi khop me Jaylen Brown hai om se chuanin anin tum kher po ka ring lawa ma se a om lo wangin nei anin tum don sunita star power ananga net su kan budan na ka kan enpon an chemistry hi athat mel khop maya amaro chu ni chemistry tha viawe ti lo hianin playoff voi khat khel ho na hi chuanin adang de uleka kadau de ulek chu ke chu tun season a chuanin Blake Griffin te hi anon lut ta ya chu fan chuanin claim an main man ani don chuang lo na in a ball an tang tam don lowa an usage rate chu tiam don thong dangin i an base sa no tu chi khatilawa amaro chu Kevin Durant khovela player thaber mitam takin an ti hial awma chuta tuna khovela scorer thaber an ngai tun generation a chuan James Harden awma a form em boka Kyrie Irving om boka hemite pathum hi star power a hrim hrim hian he ka ring zo ka chanchu temin Boston Celtics chu nge Jaylen Brown nam lo chuanin nge ka ring nam lo dewa amaro chu ni soi nu an khen first round tla khin nei ngai mi lo me Celtics tun hai Tatum ron lu tu ngat to phei hi chuan chu an khel dan nge an performance 50 te nei thei tur kha Jason Tatum hin re ka chan chu 50 nei thei tur defend thei tur hi ka mu dan chuanin nge net hian an nei mi alawa amaro chu nge an mani defense lampang ron attack tur hi an how tak em dona abi takin Kevin Durant matchup tur hi an nei thalo ka tia Kyrie Irving te chu kem pattern in check tir se James Harden po Marcus Smart in check tir se ti dan no ma se Kevin Durant hi ti vak kai na om don wa ba Kevin Durant hi atha ka ti na em chu NBA player hian usage rate sang mi lo hian thad devin a khel thei khoi ti ma po hian dela a fit thei vek me ni chu atha ka ti na nia tu bula po hian khel se atha vek thei don hian in alanga chu tiang khopa player quality nei sang chu nia amaro chu an defense hi temin a pher dewa NBA defensive record nei heber ha an ni char tara ma se tun second te ka tiang second phase ti loya second half of the season a khatwanin injuries team tang ta te khan an ne wang khan khatiang te kha aron ni chowa bi takin 119 points per game an chuani opponent points allow ta hian chu han chuanin hemi te in tum tur hi munom deuh ni ka khia Brad Stevens hi ka hu dan chuanin mania pokaru se to kha limited squad hi mang thiam ka te player tha tam dul hi arote thiam lo ka tia chu han chuanin an matchup tura po hian a fovia win ka khia amaro chu KD check tur hi an nei lawa ma se KD chuan Jason Tatum te chu a check thei don em ma chu han chuanin net thi chu first round em chuan an tla ka ring lo that mai no pot chak lo kon cho isei top nanin 4-0 sweep 3-2 katiang deuh khanin irin thu ini Cardonia midang to home court advantage ti om to 4-2 kan ringa nge 4-2 ale sarkesia som bele khalang Kecu kan soi tho ra season regular season kha chau da ya net si karing tu atira in lawk kho mai ha karing tel mai ni and first team
chu kha sara phelan soi to an second unit te an khong ni kan ti khop me chan ngai e mang tok te ni laundry shamet te tiang hian a tha ni ti ka lo e a tha the a khel the di a tok the ni ti te Brooklyn a hina ron lang chu me ni Kyrie Irving ne na ko zia Kyrie Irving ina a tran puina sa zia te po soi chu soi thawa khabi wanga mo step up chau thei po ni me theya Jeff Green te po rocket cha chat kan mukha a tha chun zom thak me tin big man an boy mi lawa big man la thei tur than ne ya stiro cho sara phela soi lo let link de le kan Blake Griffin he vi adamari chon I akhel tang se fi karinga chan chu I apona theta nei tlat hi atman tangkai du hi karing tat me a I hetlaya big man power deuh check tur ta chona lak mi lo rolin chu ti ang opponent an lo chuanin Blake Griffin hian minute chan tam kan ring ve lawa chan chu apa te chon player in ro kha business ate player in ro le ni dam chiang mang lo te khana khel kha ngai ni ba se khatiang ang khani to lo tu na chuan ball hi a minute chan chunga po hian ball voi tam taka chan ngai lo aman voi tam tak hi I ati khera ngai lo ma se a chan chuna hianin apon le chu a hianin a khel thei mio wa hianin minute chan tam kan lo ring ruwa chuan a player ang chona sai kim via to Sarafel Khanin a cha ho kha chu kha kan shiveka to soiman to lowila chuanin Celtics a hianin in hiam pakhat oma Brooklyn po in hiam pakhat an neya ma se kha chu dinvidi ka an in hiam pakhat ro wa nei player poi mo in hiam ro an ko lo zo do ning ka fia next kan Celtics ro chu den tur don le me ya sar afela ron se kan match up a hianin fu lo pal om hlo po ni se Brooklyn hianin thla na tur nei zel an nga zok jina ka soyang khan second unit an nei thada wangin an nei thazogin ka shia Celtics a chuan har sam per tur chu nimin point som ga nei tu te tam tho khan in ka shia te tam hi khel thad lo page chuan I offensive threat mania point som li som thum chin pon har ta to mai thaya som li chin score thei do ri an nei me lo ka shia mi dang hi horny de pon thathawan score ve thereng tho chan vere kan ngai kan ti adik em tin kimba te po chan vere kan ngai smart te po chan vere kan ngai ang chi kha chu ni amaro chu point som li som nga ron score thei du rang chi hi ani thlat lo ve ya ale lama che hian Brooklyn hian khate ang machine kha an kol nual ta ni lai tak thi I keima chuanin net chin tlang zok karina chuanin sara phela sai kha sonen zongai to lawin game 6 a hianin net chan chan kan ring bok ani chu lo me Fatima Celtics le Nets big tur on soi tur hi ai khel tur ai chuan kichu game nga ba kan khel karik lowa 4-1 in Nets in sakkaring to pa soi vek to thowa ma mi ten player an nei thani Nets si chuan asan chu pakhat off day pon ni se adang thak tu tur nei zung an nei zela Jason Tatum te andrin rol tur kemba world karte ni ma se Celtics tang hi chuan a rei chuan playoff su 7 game series ni ta an ban out thei ni asan chu rin rol tur hi I rotate pui tur an nei tat lo to lo ni Jalen Brown ong lo po hi apoi ka tia asan chu anin match up pui tur anga point player a po hian net sa chuan thak tu dei zel ni an second unit po at khong lu tuk an thalu tuk lekin zel chu thu dang ni se tu da an khel tur bi ve chuan toite in ke chu net sian game 5 a an tlang ka ring Celtic sian game kha chian la ka ring kha kha ka soi thei di me ro se lo me Sarina kha Saturday kalau me kepo
ngay da nang amar Jalen Brown na perform line game ai Harden le don bok na nian an top hel kasi is muna na chon ama tun game series netsi an tak kun sa tinggal so kalamay abak sai kan lo mami ten lo so bet ole alo mom sakesi ka no te an mut angai to wangin kan lo excuse me anga kan lob khop mai sakesi ani bye le tuna chonin Phoenix Suns le Los Angeles Lakers mo Lakers unhealthy Lakers don lo kan thalo te kan tu in sing game chonin ma kan be sen phalo khop maya top te ang Golden State Warrior he trok ani Golden State Warrior chat tu ma kan ding lo ma chu Golden State Warrior chat tu ta chuan an lo be se ma chu Golden State Warrior an he trok maya chumi wang chunin Golden State Warrior ajan Phoenix Suns chu an khau ngei to na CP3 te Booker te an tama chu wang chunin se hong turin sarti ma hi som te ang lo me ama sain Lakers ka soima sala tukina playing tournament na har sat takin ti teng I game tai taka I Warriors an khel thatlai lo ni nes regular season top na panga le ma chon tina kan soi tong thawin Lakers hi dam ki min ang khel tat lo ni nikum kha an nikum season a healthy Lakers kan huang kha kan mulota players chu I lu chu kom tho ma se humin hian an struggle ka ringa playoffs a hian amaro chu game sari ni don wangin a in stretch don ani in adjust na hunane tu kan huangin second half a chuan an defense kha a khau le only the league ni ka share defense a hian I Lakers ka share solo chuan ka soi du zo ka chu Suns si chu a hiding tu ka hu chu Chris Paul ni ka share Chris Paul hi khelna pinga hian playoffs a khel puize in ka shia amaro chu champion amo Western Conference champion amo tal pol alani puilem lo amaro chu team hiding tu hini emema a team mate han en hi chuan Lakers ne nang khai kin chuan Lakers si a team balance shim anga chuan players anga po tha khati zo kan ni amaro chu chak tur zo ka karina chuan Lakers hian 6 game ruk na vela 4-1 la ka ring thowa amaro chu amechi atai thlom ka ring veka I ani khel tu hi Lakers hi in hliam lowa an khel chho thei chuan an mani game redeem hi an man chho thei ka ringa Suns an lo hne ni pon Lakers hi I an tor hlel om khopang ti hi ka soidua ma se alet ling zongin alet lingin ka anga idan le ling ka ti soidu zo ko chu Suns sitlang ta se I midang tan Clippers som Jazz te lo soi kai lokila chan sa thau ka ti ta ni chuta chuan an mani zing pathum zinga hian champion turin chulai chu an mani pathum zing aziga Suns le Jazz le Suns lo chakta se Suns le Jazz le Clippers bi ka Nuggets hi atlang ka ring lawa ka soi kai lo duwa chulai chuan chan san nei ve ka ti amaro chu Lakers an chakani chuan chan san nei don ka shia hi ani tum tura po hian tuna hian Suns hian home advantage chu nei tam zok don ma se Lakers first game chuan an har saple ring thawa tuna place bi ka chuan amaro chu second game atang chuan adang zat ka ring Lakers game hi an chak ni sob kha nei khela me ni som khan Suns le Lakers hi LeBron James khelam ka shia ta khan Suns chu chak ke ya amaro chu playoffs chu adang do na hi bo an chak lo Lakers an chak hai Lakers chak lo ve an Lakers chak zok bi Lakers an chak Davis LeBron James le soi ni ha an chak zok ka amaro chu game first game hi chu an struggle le thau karing Lakers in siam har san an ti ka shia ni kum bubble sa to kan huan first game chu an har sat em ma se a reitel tela Lakers an thatel tel moti tur hi nia Sunsian an gam ka ring lawa amaro chu game tight vek an khel ka ring ka soi thei to ni ro se lo me lo mom sari na ka som vele po ta sara pe lang close tier don ni sarte te ko lo me tuna Suns Lakers sama chun ye JW play na khan han soi tai la JW la Lakers an tak tok kan tin chungin
cái chỗ cái chọc cho nên thấu nào in GSW đã hình trên rồi so để so nu Stephen Curry hiện là rồi những em này playoff sau đó khi phá cần đến tổ lô nữa trên là rồi mình playoff contender tu rằng là rồi ông lô nữa apot tiếng rồi chơi những tu này na play na tăng tiền Grizzlies là tum lệ đồn đi à các tiếng khoa tu gần gì nó game tay đang thấy nốt thôi Lakers lệ GSW game trong khán giả đó cả ama rồi tu na next game Lakers tan chun nia san don ta ke chun san si tun hua CP3 amang kum zang lu to lo pleo si so minu Booker so thoma sa CP3 tin rom kai ri ta be ko dang chun chu san lon ta phone ko tang tura hian Phoenix Suns le Lakers en counter ta la phone ko ken lu lu ka ke chun to jon se mi tai la phone ko le bekot ang hisapin bekot ang hin lebron chen polo da tu taila ken su nei ba ka kuruso te KCP te le sele sanu kusmate aro perform hun jana don che don ta khat ta kami hisap jong so nen ka tong ke chun Lakers chen for one in anh karing ano mom pakatin Fortunia 4-1 ania Lakers kan nakal beka Lakers si number 7 ania Phoenix Suns number 2 sarapela ang idan som vedang kalau me ani kena number kanin Anthony Davis kan 42 points score chuan rebound so party la boka Anthony Davis matchup tu hi an nei lo khop mayak chu kan potlet lo nga sa te meremiti chuan Anthony Davis hi pass enila Draymond Green abula struggle lut tu kan Draymond Green hian check thiam lut tu kan tia chu wang chuan tu ji ga po khanin nan Anthony Davis an komna game zo chen komna po khanin soilan ani re nga chu wang chuanin ha tukin ji ga performance ang kha chu ang tinge athom lo karinga baka big takin Suns den hianin ama matchup an nei thia ta wang hian ke chu Anthony Davis hi assign dona round 1 ai chuan karin danin ain thiam lo ni chuan baka Anthony Davis hi entry khimila LeBron James ai chuanin enge a health issue chu asang zo kin ka ria enge a health percentage thazo tila chu wang chuanin Anthony Davis series tur ani ka ria chumia chuan ka mami te khanin an khel an tum dan tur ve kharon soinul to se ko shangit analyze style ke chu dia CP3 hi kum lampa upani to chu wang chuanin karin dan chuanin matchup a hianin first hianin Booker hi KCP na la nga masek Caruso hi aron lutir vere Caruso hian Booker akal karinga chu wang chuanin KCP CP3 Chris Paul hi engting left open tour enge under shot tour hian da kada ke ma chuan san chu kumla pang upatawa Chris Paul an game turulu tukin zinga Steph Curry a game ang 40 plus point nei chuan kan chak lo mai ma se ani lo chuan kan chak nge yang ti real rupu hian ke chu ka khel tir karinga tura hian Lakers coach ni taila chuan chuanin midang zong hi defense shot ka khel tiranga en ti tiang Chris Paul hi da free ti lema hai da free om je chu an their shot mi zong an tight la shoot tur anga da turin ka da karinga mo chu ti chuanin ke chu ni la game ka plan karing acha ku upalam pang ri to chuan abik takin soinu an player lian ho Marc Gasol te chuan Andre Drummond te hi an khel tam karing lawa an ni pati a hi chuan Montrezl hi hemi series a ro chuan rom khel tam karinga Daniel Saric ania Kemitsky ania DeAndre Ayton ania chuan palian nei deuh chulan ni meya chu an tan Lakers tan hian an problem doning ka helawa chuan matchup hianin anin thau ko deuh hleka Lakers hianin Phoenix match tur hi an nei tha ma se Phoenix hian Lakers match tur hi an nei chia katia chu an hemi te series a chuan ka mu dan ania chuta chuanin ma se Jay Crowder hi playoff hian 3 hi lut thei azok emoti mei tur hian ni kuma po hi ta khati khop khanin 3 ron lut nema
hi tan khan chu ban chuan J Crowder hi nok miau karinga chuan kan avaya nge khai khom na anga an chakarina chuan in gentleman sweep 4-1 karinga game 1 hi san sinan langa abang zo hi Lakers sinan la karing deu Phoenix Suns home court ani dona game 1 le game 2 chu Lakers sen in game khatalan chak chuan ke po 4-1 amo 4-2 hi chu karing dewa amaro chu afet lo game chu game ania ani le zona pakhat ka zot le chunga in chang adu du ro chana ka ron tenga Lakers sian tunga CP3 an nak pira CP3 he na buli vek thengem a match pui tur ta hi tunga CP3 match up tur niang Lakers ta hian ara fela ti du la karin darin ke chu shooter mena in la karinga athan chu shooter hian a chiang don le tuk ni ko ba an khel du na ni ko ma khel du teammate an ni ya OKC ya chu ban chuan in hemi ta pani an in lak tir nge karinga ma se shooter hi nge a flow a kal lo ni chuan in tugin zi ang ka chuan khel hem karing mutuk to lo wa Caruso vel hi aron thak tiranga Caruso in Devin Booker lenga chuan CP3 chu KCP vel an lak tir karing atima Sara fela so yang khani mai karin dan tho ma se Alex Caruso po han CP3 hi adong lo chon hot hand sanei chuan lak tir to ring Shooter chu lela ma chuan defense adu thu sap tok lo patia chu dai taka chuan point guard tha ani point guard tha tak ani Chris Paul hi chu wangin hi point guard pho khadu ber Paul ania Devin Booker po atha ma se chu lai taka chuan KCP le Westy Matthews le Alex Caruso hian Shooter kha chu lo da tha tak potila hemi te phum ho zinga hian Frank Vogel hian a switch ball karing la lak tura chu san chu wing player tha an ngai ta an ni pani la tur hian an ni kha an lockdown thei chuan san si chuan chan san nei lo kati ka hu si dan chuan ole sarina lo sei le ko sak lo sei le ko sak ka hu dan me su dara defense in lo en chianga screen tam hian in screen tam le screen mang tam ho hi antinge the defense han struggle three ne ma chu wang chuan in nge Chris Paul chu nge volume lu tokin atlan kwal don lo ti hi a chiang sa ring age ma tu nang level to phei chuan chu wan chuan ke chu shooter ha karin na chana ya ba shooter hi a defense hi han te ringa ta tu mi a chuna thi ani be ma se game pum puya half full quarter mi la thei NBA te omjinga mi ni ve thata chu wan chuan in CP3 ku bu palam to an main primary ball handler ni si khatianga nge ama cut off theina chan chan ya ama ma dewa ball mi give up players yam ha give up theina chan thani chong khaju shooter hi karing na chan karon soi ni chu kalome mina te Colombia ke po shooter hian ala karinga ye first lampang chan amaro chu soile soinu ke chon Caruso hian Booker hi alak le tho karinga chon shooter hian CP3 chu la tho ma se shooter le KCP hi anin rotate kari ma zo ka chuminu KCP ron lu nu KCP le tinga katinga nikuma khan anti fu ema katinga situation aso shooter chintang aga chon kating vela ka le tho kari nikuma an strategy ang tho kan pema gola strategy ang tho kan lockdown ang ti akan yeah in sai na kia chuanin kepo ka gai dana chuanin lockdown an kal karinga Phoenix Suns in offensive threat hi crowd dara kha chu lo om thola se Devin Booker le CP3 bakin nei lo chumni chuan hi chun an dan chap the chuan Lakers stan chuanin easy win ania maro chu CP3 chu kan threbeka floor general ani thu te kan thria point guard tuna po MVP candidate no MVP debate na po hinga lang zak zaka chu da niam chi ni lo in ka thria chu wang chuan po hi da niam chi ni lo wangin Devin Booker lo tong vele deep three la ve thei to ni wangin outside perimeter ve na pe thawanga ya chu wang chuan in game hu nam tak ani donin ka thria east lampang Nets le Celtics ka chu ka switch tam du lo me a chan chu ka switch so chuanin ka switch wall ni mai se ka switch wall karing lawa
net siarin an sweep lo chuanin forward bell ani ka ringa chu ta se soi le du nei kanom lo chuanin enge atop nan chu kan soi teng ti kanom em pe du nei kanom em CP3 kha Anthony Davis pon ala ve zo mai lo mo match ya aflet me lo lai ni chu ticket kadai kha a chan chu a che rang big lo wa thilom ve thei ni ka sia Anthony Davis yan ka thi an lak ve thei hi nei nual ya chu lai chu a that na riang te a versatile ka te AD hi a se chu karin dan mai ni nghe rồi anh kia game là khen lâu mà sẽ yeah Lakers hi kan khia tura chuanin NBA defense rating thaber an nia en khati khop khanin Davis le LeBron an tel pui lo chung ponin an engting e katiang an defensive ka an maintain khai ema go gali fa kom kati amaro chu tuna tak hianin a player lian pati la khi ala sual lutuk kati kai chuanin la sual lutuk han pitok me ala sual ka chu amang thiam lutuk le si lawa jamon le tak chuanin go sol hi chu wang chuanin hay hi an kai chu he ka tiang rondo om lo ti ai chuan an tuar zo ka ring khat san chu ni kum khan rondo kha chu ni an kan soi bubble an sang hi an sang MVP an ti khani ta ani ve hring ta amaro chu an sang MVP ani na chan tam tak kha ti ka tiang i LeBron ate a thut chol tir zo zo the wang kha ne ta amaro chu ke chu hemi a playmaking an na hi chuanin Daniel Shooter ni hen in thau lo ka tia tuna level a to chuan ma chuan in thau lu tu kan ni ta mà sẽ tuna chuan tu anh thảo lúc tục tổ lâu cái tiệm mà sẽ mani spacing create thầy tu ra chuan in shooter hit khazok boka chu mấy ba cả defense à hiện cái chu shooter hi atha cái tin em chu cái sein lockdown defense pa nga yang ti player wear off not film hiện in mi hi char tar ama agile wang hiện anh ấy achet na wang hiện chu chuan in transition offense kel don se a kheng rang jok boka chu mi a chung cái chu shooter hi kha cái ti lúc tục mà sẽ kan soi chu an ring protect tu rang tak hin nei lawa ma se ni kum khanin han enila Lakers game ha an han enlet le hi ma khanin an big man an pang trang kai na kha nge neget series a khalan me aba kha chuanin an pang trang kai big lo lu tu kan final a phe kha chuanin Javel Magi kha DNP kuita Howard an chak to dona final game a khan an lu tira kha hani de umaya chu ba chuanin an struggle lu tu lo amaro chu an rotation hi avoid thing em ti na chu ka nei ve thau mai sabte de close ve look yeah sabte de yes sir yeah sara fel ron se ka de ke chon amaro jo sense ni kan chilanga backcourt in Lakers chen an dan cha the jong ke chon straight ka ring up ta ni achan chon ni na ta ka chon CP3 de book kara changa gameplay exact tartar ni ta instance an game en tartar la book karle CP3 changa an mani na an intercept he chun chuta chon Lakers chon advantage sang jok ma tin front court a phone is height limitation long thong tin game impact ne the tu zong an pe chon tun din muna chung ke chon sen nei lo ka to ole ai time alo minor warning na to sai du nei kalau sai ve lok ti kanom lo chuan kan du tok me nga in chunga lom thu soya hianin nak tu sana mo tu la san ve ra pitang ne han ti khong han ti ve le nga sara pe hi chu min tel puije turin ka som thunga ani kan Stephen A ang deuh ania nge Max Kellerman zok nge Stephen A zok adu zok lo ni mai se chuanin midang Shannon sharp chuanin midang nen kan ti ho lenga team dang khan do nga chun midang sa team le sar rina po in prepare ula indu kami zanin chukron telve du inti po khanin pali kherkha a belvek thei kha selam du ve shimani in chunga lom thu ka soya arang thang berin YouTube ka upload tanga tuna share tu do enten na subscribe lo ni chuan khoi akin na subscribe sak turin kan som bok cheu ni in zavain mang tham tu ule